I pazi, dobri pozdrav gameri, dobrodošli u novu epizodu mojeg kanala, da li ti urati? Šta se da snimam? Da vidimo da snima, sve snima kako treba, tako da evo ljudi, sad ću vam pokazati, i danas ću vam pokazati, to će biti tutorial, kako ćemo ti u Minecraftu, što je moj prijatelj, jednostavno, nema pojma da skine, šans, pa dobro, jednostavno čovjek nema pojma da skine Minecraft. Tako da, ja sam ovdje nešto jebavo, vidite, zabite vi, ja ću ostaviti link u opciju, tako da, obavezno youtuberi spustite klip i obavezno uđite tu ako hoćete skidate Minecraft, prijatelji youtuberi, vidite, imate mišića, imate miš, odmah s lijeve strane, samo ovako kliknete, slušajte sad, tako, i lijepo idete u redu, brate, i ono, brate, zato što ja već imam Minecraft, neću ga skidam i ovako imam već 3 puta sam ga skidao, zato što jednostavno nisam imao, tako. Ovo su neke pišljive jebene reklame koje mi jednostavno ne jedu govna, tako. Sad lepo stavite vi ono, to što sam na desktop, evo ga vam ga ode. Nemo da neko ćora pa ne vidi gdje sam ga stavio, valjda nisi ćora. Uđite lepo na taj craft 1.7.8. Samo ljudi moji sačekate, normalno, tako se ljudi čeka, idete crafta, ovo sačekate. Ali nekom će ovdje sporo, zato što ima malo spori komp, tako da tamo ja radim, to jest ne spori nego slab komp, tako da nema veze. Moj komp nije ni brz, to jest nije, sad sačekajte. Moj komp nije jednostavno ni jak, ni slab, tako da prilično je ono, tako da idete next. Ovo ništa ne treba, znači niste idete samo next, i idete lepo ljudi moji ovdje install, zato što ja neću da skidam, to jest neću da ga staram kad ga već ovdje imam. Ja ću sad ići ovdje cancel, da vidite normalno install. Ne možete glupi pa idete da i ja. Tako. Sad su ljudi moji to uradili, sad ćemo izbaciti kao, to jest izbacit ćemo kao Minecraft i kao nešto zeleno ovdje, ovako malo tanko. To sačekate i poslije kao da vam uđe ovako u Minecraft, sad ovako će vam piše, ovako će to kad se očita to zeleno sranje, ovako će vam piše Minecraft i lepo youtuberi vi sačekate i ono brate, sad ću vam pokazati ovoga. Ovako. Idete na premium ako hoćete premium, ako nećete ja imam premium, ne, i tada ovdje kako se neko još jebe ime. Osnovno sam pride, ovako sam se ja prezvao. I ovdje stavite ako imate neki modva, ja sam imao mod, ali jebem u mater kad mi se crashovao Minecraft, kad mora tako da se rem. I kad sam ga vidio, kad se teo razbijem ovaj ekran i cijel kompjuter, brate. Evo ljudi, lepo play. Kad ste to uradili, malo se čekate, nije nikakav problem. Samo čekate i čekate, i čekate, i čekate. I onda vam se izbaci ovako beo. I onda je venga Minecraft, šanse. Sve mi se vrtlo u glavi. I lepo sad ovdje smanjite muziku, ovdje srašta imate sranja, ovdje su teksture i svakakvih zajebancija, tako da idete lepo youtuberi ovdje, stavite ako želite na srpski, ako nemate pojmen engleski, ali dosta vas zna engleski, lepo stavite ovdje, kliknite ovdje. I idete gotovo, ja svi imate sad na srpski, ali ja neću na srpski, hoću na engleski, šanse. Malo pričam brže, tako da to je dobro, idete done. I ja čekaj koliko sti imamo. Pa 3 minuta nije loše, ovo će bude kratak klip. Ako svi klip, obavezno ga lajkujte i subscribe. Mnogo bi mi to značilo, mnogo. I što? Ovo vreme sam pao. Ja zapravo to tijera, da bi se vama smio, tako da. Ako svi klip, obavezno ga lajkujte i subscribe-ite, mnogo mi znači, tako da do sljedećeg klipa vidimo se mi u sljedećoj epizodi. Pozdrav!